dobro otvori. Tako, Mario, odmah mi pokaži zube i gotovo. Čekaj da vidimo koliko je skočilo. 11 i nešto. Nema veze, Koliko je 11? Skočila je, to do sad nije napravila na ovom prvenstvu. Joj, Ni bacila, ni Srećko! skočila. Joj, Srećko! Ovo je Da. Čovjek je u pravu. Evo vidiš, sad mora provjeravati. Rekao sam ti, ja bi trajati pol minute. A da. Ali fino je ona bjeloruskinja skaču. Znači ona je blizu 11. Dijalo da iće, daj reći rezultat više. Kada mi je čovječe. 11 je protiv nas. 11-73. Supermano, Luis Manuel Galano Aguilar from Cuba. Primeiro colocado, medalha de ouro. Fino. Odrazila se dobro. Primeira colocada, medalha de ouro, representando a Croácia, Marija Iveković. Gold medal, Marija Iveković from Croatia. Informamos que a atleta Marija Iveković estabeleceu novo recorde mundial e nova marca do campeonato com 12 metros 11 centímetros. The athlete Marija Nacional da Croácia, please stand up for the national anthem from Croatia. Svima, samo sebi svoju ne krate. Njihova mora do kraja. Maro, imaš normu za Peking? Da, u disku. Stani, 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 stani.